Shubor naga Snem jong unong san Hima. Kipat ba anong jet kipalalet Thep vote hakani ke election siya kayeng dorbar thawan Lok Sabha na baro artali ki Lok Sabha constituency kata na Shillong Tura constituency kalong hanyo po hanrio point hanru po nakashispa kadkum ke jingken habaya day bat ke Jingpoi kinong Thep vote habaro artali ki constituency kapen I bana ke jingdon kinong Thep vote kabalong arpo arlak arpo hanrio hajar sanspa hanru po nyungut kinong jet habaro kawe ke jala kibalet Thep vote kilong khat hanyo lang san hajar san spa san phongut kabalong hanyo pho hanrio point hanru pho percent lane hanyo pho hanrio point hanru pho nakashispa ha Shillong parliamentary constituency kibalet Thep vote kilong hanyo pholai point hanyo pho phra nakashispa kata kalong shipholak lai pholai hajar arspa ar pholai ngut kibalet Thep vote nakajingdon kinong Thep vote kabalong khat saulak sauspa khat wei ngut Tura parliamentary constituency kipat ba anong jet kibalet Thep vote kilong prapuway point laipo hanyo nakashispa kata kalong hanriulak hanyo po ar hajar arspa sau pholai ngut kinong let Thep vote nagajingdon kinong Thep vote kabalong pralak ar po hanriu hajar shispa san po hanriu ngut kumban pen kan mau hak election Lok Sabha House Snem arajar khat khandai kajingpoi kinong Thep vote kalong kumba hanriu po san point sau po pra percent ha Shillong parliamentary constituency but Tura parliamentary constituency kajingpoi kinong Thep vote kalong prapuway point lai po pra percent katkum kini gijingken kapen I ba kajingpoi kinong Thep vote ha Shillong parliamentary constituency mantau Snem Kiew da pra point lai po percent habaya nujol bat ke election House Snem arajar khat khandai Hendrai Tura parliamentary constituency kajingpoi kinong Thep vote kamdaya Ïapher happening kani ke election mantau Snem bat usnem arajar khat khandai namar ka shuduna tang not point not iway percent